Hello viewer, welcome back to game and beekeeping tips. Te mentangan hikai pi kumno bantep yau neu ngap apa kanika senduk mo babon na chupi ki ba kwa bantip kumno bantep yau ngap apa kanika senduk. Merkini kerkom tep jengah mo ikini ngap kelong ke ba ka compare mo na ki we pat ki rekom tep ngap ki parlak. Te nga ndang ala de ban loi jegani ka muna simen rumo kini ngap kim nam her tang katukan neteliru kinam her sapet bahak nang mapin tip mo kumno ban tep peutu kim I kingap kim ki mo sini setai umdan beher sejrang te hapa kani ka munasimen tu udang don hi si katu kani teliu ngap dengan sekenter ka mo nang ma unyo ban her ban dem hak kani ka ding ka bang laboi kani siau ngap unda ula dep her hang dia bara dengan setep biang hapa kani ka hidup karkom tep ya kingam u perlak dan bunchat karkom tep ya kingap umde tangkum ni te hakani ka channel mo pini ilut ya si bunchat kini ki kumno ban tep ya kingap kumno ban rai kingap umde kumno ban song ya kingap umde tang sisai asal no kidan cacar la kisap te pe uni ini kingap ki beher ma kila dem hakani dengan sa tep ya ka apa kani senduk kini kingap ki beher ma ki her tang si katukani baki her sibun tu endang lakan ter tegila kam her tang ma kin nom her si jarang gine hatu hi paksi dengan sabu ikini ki frame endang la de ban bu ikini ki frame ngan sa simpat ya ka tiau ngap mo bangan tep apa kani ka senduk bun ma ki perlaki ba I per bangat tep ya kingap mo ki I pelab ha hak per man sengi ngatep kingap ru kingap kim nom her sini sitai la de ba ngabu ya kini ke senduk hacan jong kini ki senduk ki bala don ngap suaru kini kingap kim nom yadat mo kim nom let hak tu ka we pat ka senduk ke bala don lupa ngap uni ubang ara tu uni bitang ni hi un her tang ni hi pa kani ke senduk nom her sejrang nom her serut sini sitai itu na kio mo sa lor ka to frame tangkum ni hi karukom tep jonga mo ikingap hakani ka video te kadan pat lagi gibe pat ki rukom ma bangan tep ya kingap te sampai haka next video ngan sa EP mo lagi gibe pat ki rukom tep ya kingap umde tang kini tangkum ni perlang ambut na gani video jengah ni pengen saya kendo pat haka next video tesakan mau ban sa subscribe mo gani channel jengah tangkum tahi kulai sibun